Wah, lur, tresno sejati nggak harus trending setiap hari. Iya, tresno iku mergo ati, ora bakal owah nganti tekaning pati. Tapi jangan salah, cinta sejati bukan berarti harus mati. Cinta sejati itu bukan drama story setiap hari. Yang penting tulus, bukan modus. Cinta sejati itu sepi, tapi pasti. Iya lur, cinta sejati ya sampai mati.